Alhamdulillah ya Allah, orang bahasa laulai dulu korare lan. Dakari belum ngare aki bahasa. Yo. Mau apa samlawi ini? Lo. Waalaikumsalam. Beda luar biasa ngkoro taman. Beda apa? Oh iya dan nak ya banyak ku kangku are tuli dah kita amin loh. Ya biasa kenang tenang merapu karwa. Menikmati bulan Ramadan. Ya lah tadi nak cabut ngebut kita berak motor para talasan. Yalah. Salam. Wah, apa samlawi ini? Coba aja bar. Udah dinak betul aku mah. Iya sam. Ke TV. Tujuk ku ganggu dah. Tadi nak kapi man. Cara kau pakai lek kaki tek dan tek ya biji dem mah. Ku nak kere-kere sakit ini kere sakit. Ya rete. Cocon gitu. Rokok dah. Rokok dah ya. Dah pakai lek ke berina tu. Dari marina aku karwa terus bah terawih kalau bah beli boleh kau dan beli cecet. Beda apa? Ya biasa man. Kan nyari pencerahan bengkok. Oh tepat. Kat daerah petik kapi lampu nak. Ya benih pencerahan jadi ya man. Kan nyari ketenangan dari rumah. Oh iya man. Kau kelak aku lakukan apa ntar ke rumah nak ke. Kan tengah jalan buru. Ana apa ibu burung sam? Ya niat dorong kok ama sami ke rumah nak ke tak apa sama. Kan dah biasa rumah nak dong. Terus salah senaka kita apa pasar ya apa sam? Ya tak sahur kok gelak man. Terus kaki bah tak sahur sekali je. Ya sahur ada remah man. Cereng bareng gelak kapan lah sahur. Imsak dah ya ruh man. Ya terus kalau tak sahur man. Kan jangan tahu lah mulai imsak man. Ya ji ya sam. Kuna ring tua maskolaanan ke madrasah. Ken mari tahu hukum. Mari tak deng celin dengan setia kaki dia. Pakakin untuk anak tadi kiai. Nemo di memumpupan dengan dia. Ya enje sam. Asli tak salah. Cak mu insaf lah karena orang ambu. Ken iya kaki mari tahu jelas sam. Insaf dia persiapan sam. Cak saking lampu merah juga. Lampu kuning kita merah. Le lampu merah deki beda ia dan sopu. Apabila dan sopu sam. Ajilah karta oleh kan ngakan. Mungkin insap sam. Makilai kakak nak bibi kakek. Tak apa-apa. Lambat sam. Sebelum beda insap dia. Beda adan gelu. Persiapan untuk orang ambu sam. Pas adan sopu mereka kita tahu. Mangkan sam. Sekolah madrasah. Ada dah bingungan je. Ya engkau ku tahu jadi je man. Setahun engkau man. Pak lain sak. Ialah tak boleh ngakan. Dia tak boleh sahur. Kaki sam. Mangkana sekolah dari kiken ni sam. Mung tak tahu tanya. Mari tak ada iya jia. Terus mapetal ini magkakikila. Di jalan satu-satunya man. Mau ke Roma lagi yang kok. Kapan lah keluar tang di gila. Jaga kisam. Tak tahu eman. Imo kalak kajian si bang sebang sam. Sinapsi kening BTB sam. Kengkaro sam. Eman dua sam. Terus kunan ka kita apa saja apa sam. Apa kintro ko sa jago yung anak setia. Kan muna na setia sam. Mula ta apa sa ko cora di jago na ruwa sam.
Tulangin taro deh iya kaki. Ya enggak man, kan lapar. Tuh kaki ya. Kaki Sam. Isa pa ora Sam. Engko sebagai bejing lokal din na Sam, maliin na kaki. Bulan pasar Sam. Tedung kencer. Apalagi pasan benlay na Sam. Kaemanin, ki kurang apa pangeran kaki. Cek kaki lebri sehat Sam. Lebri nyaman apa. Ki kurang apa pangeran Sam. Tepak ke bulan pangeran tibi kaki. Pahta apa asa ah. Marah pa todo sa kapangeran Sam. Ya beli kapentasi ada. Sinap sila karan kening bang sebeng. Kempola nang kok bisa bangan ngucap ingan jia kagati Sam. Ulan kaki lakin tit songko to siang malam. Mari tahu. Nginding Sam. Kok reman entar den nakin nyari pencerahan man. Selana kelaki siang le ceramai ka tuan. Ya entar den nak ki ceramai pole bi kaki. Kakak nabi man ceramai kaki so ka tuan tung dua kaki. Kok mau lihat? Cuma Sam. Ngampul kok.